kimwanya na nikilungu kila kiukutethesia kwikithia kana ni wilela leu mesa ne kwaku na ingi ni wakwata mbesa kwisila kindu kila kitialite o yukwa mukamba na mukenya na ndionde kunenga mwene nthi mbeze cia ruo na indi ni kwisila mondoni ma uimi na muthenyani wa umunthi ni twabatika gukwata mutaalamu kana senior agronomist kuma kambuni ni wa Gromate Kenya Limited na indi ni kambuni loso vitenda wasiki bathukanio kwikithia kana we muimi ni watetheka na maundu meke bathukanio na indi mimea kunethe wa itona kuyana na kusia mosio maingi na mausio asu maingi masiawa ukethia kana matwa ba sokoni ni matona kwitikilika ndu majena mawau na majena maundu mathuku ala matonyo tuma muthoyo lokuthoa atamende wene mo na indi no mateo ba ukambani no mateo soko yote ba Kenya na indi no mateo kila kitawa export kana nthi cia nzani kwithwa ni masio ukethia mitutu ila wina yo ntheni ya thela kindu kitawa mba kithina cia muimi muno kesethia sindu cia kene cia via sindu cia kesina cia nesa maundu asu onthe ndawe isu sikwitha sitona kuthinikia na indi pe ndawe ilobula na cia wibuba mundane kwaku kana ila itawa stika ni kana wethe ni aloma ni ekala nesa maundu asu onthe mateto ni kambuni umwe wa Gromate Kenya Limited na indi usobasia ndawa siki bathukanio kwikithia wekana ni watetheka na indi pe mimea ingi ikibathukanio yenda kunwa kindu kitawa folia kana ila fertilizer ya matu na indi ndawa lanzo ya folia ya fertilizer ya matu kuyanya mumea waku nesa kwikithia we healthy na ni waseuvya kila walito seuvya mausiao umete kambuni usu wa Gromate na indi ni tugwitha tuitagua ndawa isu siitawata utona kuikwata bana utona ku identify ata wa thinde no agroveti yako kama ndawa na umete kwa Gromate na nyo ikutethia ndino wa studio situ cia Mutongo TV ngwa tunya mukamba twina Jeremiah Kawai na indi ni wana utavia kana ni senior agronomist mutaalamu munene wa maundu ma uimi no tethia aimi on there na indi umete kambuni usu wa Gromate no kututethia kutanuka maundu na kututavia ndu tuona kwika tuongele mosiao na tuyongela mbeze situ ndino wa mebuko Jeremiah. Yes. Museo muno. Ni museo muno tamondo. Yes. Nenda ukethia museo cia rumete kamera ya umuye maundu asu ndema kutethia muimi ni wothioka ukatethia muimi ukatunanga information isio nthe ukaikethia kana kila kitu nacho mundane twamina kukethau twakitwa wayansa kila mundu ni cho kwenda museo cia wa Mutongo TV mimi nitawa Jeremiah Kawai kuma Gromate Kenya Limited na ni mutaalamu wa maundu mamondani na tunambia kilungu ni ndawa tabiondo mwe ile sita principles of production kana maundu ala waile kwitha wisi no kana tona kuimanesa metha me maundu tabandatu maundu ambe ula munene ni umanyi kana the technical knowledge ukamanya undu utona kwika kana undu utona kubanda na kusubia na kumandana na soko umanyi the technical knowledge. Why is that important? Ni important nundu ukanenga mundu munda we mubande kanote mubande no thithia ndesi ebanda chau na spacing ithiana ata na kikethawa indi na kitesa waba isuna sara. Okay. Kwa umanyi kana technical knowledge nizo thithayo kindu kila chambe byo kwa muimi kana mundu la unikwenda kwambia uimi na nicho kituminye Jeremiah Kawai mundu la somete maundu ma mundani akakundia ninengae aimi umanyi usu mana ndeko maibithia. Wow. Kindu cha keli pyo kila cha pata muno kumanya ndeni wa uimi kitha kikiguo twazo kiguo ni sila na asia kiguo andu makolia hey mbona ni walwa kana land kana kitha kana cho cha pata aye kiguo ni cho chuka nundu pe ila letawa soilless culture kana soilless farming yani ukaima utautumia muthanga ila itawa hydroponic kana kubanda ndoni utumia planting pots no utumia other planting medium kana kwikundu metito nomea ekamuthangani tutumia ila pe medium bingi pumice vermiculite itona kumea leu utautumia muthanga kwa number 2 ni kiwu kana ndu wake wa umana wa maana muno ni kiwu. Okay. Number 3
niwethe ukaolika space kana land kana kitheka bala ubana no kana tukai number 4 mbesa selesele kana capital ufacilitate uwemi wako twauma kwa capital tuenda labor ta namba 5 withe yu niwisi labor yaku ya uthukuma ba mundane yethathiri ata no isi wina mbesa no kana yu mwishowe ndwisoma mawo wa soko okay na hivi kana sindu isi tha ikwatene nundu kitheka kana land ni umetumia kukwata capital ninge tuta title deed umetumia ta collateral bengi yo salon ukona kitheka tiyo space ya ubanda kitheka tibo izoto bwandu robo yake yu kana wenze silanga kana otwekela weta ngome ethabeka mukalokese level kitheka ni ukombethia mundu kasehemu akaune mbesa cia kukwata labor nuona kindu cha kile kingi withia ngwaza nicho cha mwiso ngwaza nicho cha mbe kana cha keli yeta wa soko kana market ukamana kwika timing ukamana ni metikitiki etikitiki yakwa zaile kumela maiweba no kana ni baya soko ni nata na kwata mbesa kwa soko kana market ilikila abandu bawugethia yo number 1 ni yo number 2 yo number 3 yo 4 na not yo 5 ikatite across tuzo the back Gromage Kenya Limited Gromage Kenya Limited ni kambuni wina ndawa cia mimea mundani cia mimea yonde na lungu ya pinda na kabinda kasembangite muno nienda tuthio kwa mituki okay kana twase kwangelega metha mwimi ni wa banda tayumbu yatiendete kuwa mbwendete kuwa mwimi ni wa banda kindu ta mbemba mboso kana ndoko siimea peka samukatila mbemba ikabaloka ketha nethoka kakatila ikabaloka na kayumbe ka maka okay ulote zo yumbe mokamba no kakizungu yetawa katuo lakini vile yumbe zita yile kwa kuita maute tina amune ya mayeta malindi lakini asongwa amune ya mayeta grab yumbe zile ma lewitu la we munini nitenda waile so mina na yumbe ziba okay kana kindu kila kitila lewa ko ba ya ndeke kabalocha ndawa yambe zitawa time cab cab kwa tunenge spelling tu athia aggravate I M na E C R na B time cab lakini R B maybe mawa mililita 5 kwa mululu wa 20 okay wa bigandukani ema leo ni sietwa etiala ndawa ya Gromage ya mdudu basi tu ni ndawa ya Gromage ya mdudu na by the way to tena endea ndawa cia Gromage yisi matukane yombe pa Kenya kamba bevoka pa Kenya we need you liga Gromage ni rawa liga maka mithio ni enda time kabila ya Gromage au nenge ena waliga loka nyomu ni enda time cab ya Gromage au nenge ena waliga Sandra kana waliga Snow Aggravate kana waliga Plum kana waliga FSI kana Kibwezi Farmers kana waliga County Aggravate kana Josama Aggravate ona Makongo Aggravate Grace Aggravate itu chombe na ebi Aggravate we ne bandu lika no kwa misi ni obuso kono kwa balaga kwa probably jeto nini nimeke ndawa cia Gromage niki ndawa cia Gromage ibulanetwe kwanzie ngi ya kipekee nende molecule ne ciana ile follow ibulanetwe molecule 3 ina kwangelekanyo akato mine ba kwa time cab ndawa ya mududu twacia thimo 5 mils kare mililita 5 kama lulu wa 20 liters ni kwa ndawa sio lawa isi ya time cab we ilo kwa se molecule ibulanetwe ile nikenda mwimia ama nei kiu kimaanisha hata kwa ilo kwa maanisha u sumu la witha wikitwe kusaukia ndawa ndawa imusi tha cikitwe sumu umwe ingikeke wa sumu ile ndawa citu cia Gromage ibulanetwe sumu ile kana 3 no kana withi niya wa midudu mbingi kwa jimwe kwangalega ndawa ni kuta time cab niyo mina kiino kiino ni methemba mingi muno okay peki ni kiza mbembe ba ulukita wa fola mo peki ni chukite mambe mpa netho kakika palocha kita wakati wom yes
na pe kiini kingi kitoma etunda kitawa bollworm na pe kiini kingi kisa masungwa matu kitawa ngite kwa kwa kisungu kitawa orange dog caterpillar ongite kisa matu ma kisungwa wanza mtandao wako wa Facebook unaona ni postite pa ndawa ni kuta time cab niwezi umina ona niwezi umina scales kana makwao na niwezi umina millibags millibags na mazamo metha ama ili bamba makwata ai babai na ndawa niwezi umina wewe na wewe umina mumo mumyo ndio zina molecule ile kwa time cab no twasi ko kubini ndawa ya mududu wonde ulawene mundani twinene kuko time cab nundu iseke ndwa tatsa mana kitawa timing pe mundu timite manana make moke kuma ibindane sio na ngoba timite matikitiki make moke kuma ibindane sio batu elekele bambuane athosie ita matikitiki pe mututu no pe yiwino itona muno matikitiki na yo manana pe tute no yoka kuthenya manana muno ila nguthi nasie aggravate nasie natumwa time cab ya gromate na ngithio sindu icio cintheni ni ngutetheka ndapo kunenga warning we ta mutangazi nguya ekausoma akili yakwa au nibone yokete okay kimechu akita tuta kikuno ndawa swiko twa time cab ziwizu ito na maembe neto na masungwa na kasamo kangeta force coding mod kakalata ya mavakado na ziwizingi ito na matikitiki isu chorembe itikuzi pezi wize tikitiki pezi wize ndulu ila pilipili hoho pezi wize maembe na masungwa okay mawiazu mondo kuna time cab 5 mils kwa 20 liters kwa hiyo wewe na azia time cab beta shortcut okay ya udhiwe mine midudu yani ni amwe mi time cab ni ndawa utona ukuna na wamina ukuno wengo ni azimungulia niwe si nonye kaino mondani anako na time cab we niwe tango ni ndawa ela yo ubega na vyaje ndo na vitia muno correct peka si toketa wai kamisi ya tikitiki ithini timu mukesede ya minotono ni to ya kwesa idisu ndiye kwesa kukengi kauwa sia bemo tofauti be isu ya tikitiki ile na sia specifically the tikitiki zitawa melon fly lakini pe sifa general fruit fly itumika zitawa fruit fly ene isu sio ndena na kona time cab ni ndawa ya chao ya na mwesu ni ndawa nziobyo yoaite kila kindu nokona ni ndawa nziobyo yoaite kila kindu na no kulie pe mundu abandete manana kana sindu syake akona ba ukona sindu sio luka akona sindu sio luka isu pe kinumenda kuelezea nesa kwanza ikule imeandilikania kindu mimi si kimuki kitawa tuta itumbe yalechwa nikimbalutia yani inya tuta nikimbalutia na aleche tumbe yaleka kalino yukau andu mwe wa maiketa tuta kalino kauno kwa kaisa amatu na kakata na etunda ende ikimbalutia kitembea kwambie yawiyo kana kwa chatene kienda utuko ndo chocho na ndi kwatuka kikimbalutia niwe taza eva we kuna ndawa no zikutwa time cab umina na tuta kuna yawiyo paya yawiyo kana kwa chatene pio mundu ukoka mondani utuko na iko ne tochiu niwe kuona sindu bingi simbalutia isu ni tuta moth nicho isya matumbe makaleka kalino kau okay paundi kwa nakata kuna sindu neza uba wa time cab buntu akona sindu neza wase metutu yo mbe ila mpaka scales na kwa sienda we nundu ko lwe ne omebula na sticker witawa polysil ne sticker ya gromate you osio wa sticker no iko polysil ne chao ni kuita kindu chambe netuma ndawa inai kanesa matone ila ukuna ila uando maasa ni spreader kana weta number 2 ukabuba ndawe suki 7 ni na hivi ya mondo ngamita baza no hivi buki 7 ingawa ndawe le kwiko kana ukabuba kiwo ki 7 una bombo mondo unje baza ni ya ku yana ku kombube ya nyao kiwo mundu nzebe ni yo koneka twachao ikatwa malabo twasu lakini wabulanya ndawa
na stick no ya Polysil yongela ulitu kwa maloboto kana density ya droplets cia ndawa ukethe itithi na kiseve ciethe ya mutini na kana kethe to avoid waste. Okay. Kindu cha kili kana cha katatu stick no yikwitwa Polysil ila wako na ndawa ba matoni peto medudu twingi twibitha ugu amato ota wiu umumweu umumuyo na ila millibags sibitha ugu amato ila wako na ndawa esu ila simethacia ndawa stikezu ya Polysil ila simethacia ndawa kwisila itone yumelende yethiana na kamududu isu yetawa translaminar flow na kindu cha mwiso medudu na yone yao ethie kwanza no kuona nyeni kingite na baridi na medudu yetha na kindu kitawa exoskeleton kana ngosi mbomo ta ya motoi wa mota stick eno yetawa Polysil ithamba cia ngosi isu mbomo ya mududu ukethia wako na time carb ilikite imwe maboine kamududu kaunike ule okwa kaile okwa tulikende kwa folia tutalikite kwa folia yes ni kindu important muno kwa muimi kana ndoni di kuthi kulate ndawa sike babokanio inone ya wiu inone ya tuta na inone kuna ya kisio ndibula ni together ni ndawa ni mwe na nikenda to put that into perspective nondo muimi muno ethe aendo kwata musio mengia kwata leu na kindu kila kingi akwata mbesa kuma kwa ila return on investment mbesa ila wikito witha nisiuma ina ndo tunenge nikanda to contrast twasipe mundu utumite time carb abandete manana kana matikitiki abe mundu utatumite time carb ila ndo asume kwesa kubikia ngedhani ila ndo asu kila mabandete kiguka kimachuo kipike mwiso but the difference ya aimiasu ata in terms of yield mausiala mekuma ambezi ila mundu ukutiwa nasio umotumite time carb na ngutatumite time carb jima na time carb ni ya mududu na twasongela kanyo itikitiki itikitiki kwa ile kile mududu mbeje ambao kwa ni mawou maingi na aja mawou niki mududu pe medudu ila ikuwa wou ita virus na virus itawa virus no kibu wa mete itikitiki ya mino kwa ni virus na virus ino ikuwa wanika mududu ikaetwe itikitiki ni yimbe wethia ila iteka uma pawi itikitiki ni mala meka kwitika na mote wisioka utwika yellow na mote wasioka yellow matuma green na mama uwa le uwa mote kwa wila mote wa twika yellow mana uteka uwa le wa itikitiki iwe itonda koya kwa umo to no kwata ila itawa zero harvest kana 100% loss total failure na ke bakwa bahati musio ngaino na unengete binda kana uimanie na tu imako na time carb makwethiololokete no wezo kwa gwethio opacity population ile nini ila ya kuyoke iform katunda kaseugwe ketomwa nila melon fly na katomwa katikunza kana ke kunzite na ke kanini kwa uwi hapa imundu wa itikitiki junondo itatwangika ila miato mesio itasa wasilingi mpaka sokoni mundu itikitiki mbene ze kunzite itina shape kana quality kana size ile ni kuendeka kwa again withia wina matikitiki but useless matathoeka withia mevo no utale matikitiki 1 2 3 lakini maithoeka because mateo meet standard ile si kuendeka sokoni na yield pia no nini tima ingi kana kwata total crop failure paka lia kuma kindu ai nondu unale ilo komanda time carb ukamina na midudu yone na nenda wemwe ya midudu na wathi agrovet wasia nendela ndawa midudu ya gromate yetawa time carb na ngibula nilio na sticker ya Polysil kana nasi sticker ya gromate zero sticker ya gromate eba nokula ni Polysil lakini ulwa ni Polysil ata na uendo vio seal deal sia mondani Polysil uka seal deal Polysil aba wa 3 meals sticker musaise ne mutongo itwende nonena na Jeremiah ende no tunenga maondo maseopio utaalamu wonde ni agronomist na indi ethawe ne kulio kwa mutaalamu ula tunake muthanyano wa munthi gusela ili tatu kendae mwa itano ngusoma motomani waku na indi nguthangesungia kethabe ka mututu wonie mondane kwaku kethawe ne kulio kana ni ethawe wikithioko numukwate kana kithioko kana wendo kulia kana kindu ki kitona utumikata mututu no boeze nducio nthe kila
kwenda kulia kusela ilita toke ndemo itano ningwe ngesoma tusonge nambe yu twitu na banda mumea eh kana wina matunda makumea mundani twambina no bo wa mududu pe kula kwita ba kuya muti uneneve kana kuya liwila wi mundani uneneve twambiye na mundu lo bandite sukuma kana enda kuya wenze wa miti pe folia ni mbolea ya matu yita wa grow speed nundu wenda muti wagu wiane na speed wenda muti wagu ugrow na speed kwa uwi manda folia yita wa grow speed yo usio wa folia eno ni chao aini kwita consideration ya folia eno ya nutrients ila sita wa macronutrients kana ila sienda ka muti ni kwa wingi ila ni NPK yizi ulumuno okay yizi ulumuno ni 25 aini ngi nimekwelewa lokesu ngwasi kwa uwa manda grow speed na wenda kuya liwagu matumeka lenesa wetha na matumanene matumathangau grow speed niyo folia ini ukunwa metundani na je ukunwa mbemba mboso sukuma kindu chonde ubandite na wenda kiane kwa metoke kanela ita vegetative folia ni grow speed 20 mils kwa 20 liters ili kana sio wa grow speed ni kana no ula ni grow speed na time carb na policy yuko bande ya ukwivya yu bande ya ukwivya no ula ni grow speed grow speed folia na time carb insecticide na policy ina wasika 20 mils na yo lengo wasiti ni 5 time carb na 5 policy na 5 na wiki ya 20 na wiki ya 3 na wiko loka na si affectiana badinga siendo iti affectiana isu ni ndawa si sene nundu kile mwethe ko mawe wajo na yililikana twacha ndwe mumea utakuna grow speed nundu ne yanda talicha mimea yo nundu ni tale nundu ne utala mbombo na yimo itu mwe atisa kwacha ni mutaalamu ndine ya weta mbombo bandu nidina tumea mimea yo ndela tibandite kana miti yo ndela tumandite kana liu zonde ni kuna wa grow speed no kana jiane na metoke wana mbemba ile si mundani mbemba na mbozo uka kuna grow speed ikita ko sana sia nundu mbezi amba utwika ila ita wa dark green ukethia ni nduku nesa na chizi kiti piu na itira na immunity nizo lakini chonzu kiwa mana lakini wako na grow speed withia liu ni waunenga nutrients ya kuyana kwa withia ni wa boost na immunity ya mtu so withia no resist kana no le kukwatwa no wauna metoke pe ando mama folia ile tokunwa sindula si sawa mato utasukuma spinach sinusia mthembosu peke yake nitoke tabani ndikwasi hii wasi ni kuna mbemba kwa u mwimi kwa mama expect ya kana kuna usu peke yake kwa no confirm ya mikana wana mbemba mboso mbumbuzi wa ratio then iko na wati lasi ya mato peke yake mission de liwonde kila wezi wibanda wiya ona mala ama kunumba alamba bana wa morembo so to be folia ya grow speed wow independent wanda nesa uweta nezi pe ando masia izi tajosa muaka thonzweni josa agrovet nezi asia isi ni leo weta ndawa ya mba yaka thonzweni mba ze michao kikita wa mba mba ni mithemba mingi nizila na weta mba kwa mutumia ni Ismaili mba kwekana na isu mba isu imwe isu tuweze unene okay tunene mba ya kimu na mba ya malanga kana leaf spots kimuti powder mildew leaf spots kana nganga inaita wa rust kana botrytis kuma kwa tumithamba stem botrytis kana kula kukwa kwa tusamutu la tunini ubandie na sarine ukabuya mbeu na yakebe yame yikwa yombe isu ita wa dumping off yeta wa nikindu kita wa PPM kana malama ketika nundu wa flower botrytis na wayamba ile mina mbazyo mbe ikati ya liamba limeoka nundu ni mama ina zita wa azocon ziki ndawa ile sia kusia na sia kuposia okay ya mukethia ethano ina kiembe chaku kana kisungwa na wako na ndawa zita wa azocon ile thima wa 10 mils kwa 20 liters wako na mbai itendigu itekoka uzi ni wa azocon tu lazima wetele imba ilike no kana ukokona
no uamue kutoa na muti unzanzo ukakuna Azocon 10 mils kwa 20 liters. Okay. No kadha withie mbai tuka itiela kwako. Okay. Kanela niweza kwithia labda naye ndio jathi kundu tuka wethia munda. Ni kwatiwe ni mba. No kuna Azocon 10 mils kwa 20 liters ukaita. Nini kana twacia mithema ni tatu. Ila za maana pio. Mundani wa muhimu. Mithema yana. Mambo ni wapi? Iyo. Mundi. Naone. Okay. Tisa monda wangu ndo ende. Mithema zi yana. Nina kwa imagine ni muhimu ndina onenga mithema mingi. Na onenga mithema tatu ya wisi ya monda wangu ila itawa scouting. Sisi yo. Sisi yo mundi. Sisi aone ndi mwangala mithema wangi. Usisi pa bemba. Wewe bemba osa Azocon. Wiki 10 mils kwa 20 liters. No ibula na sticker ya policy. Umine chao mba ni wepa mina faza ni la ya kimu matuma maembe ni la onekane sabio kimu kiu nganga ni oneka maka kawani na malanga kana live sport ni sioneka manana ni nesa muno ende kitungu ni ukapata tu ya kitungu ukeka ko kama wayitu na sisi moko wana kamutukatiwa isu ni nganga lakini kitungu kiunju ukaisia baote withia kili ko kibie tau isu tu ita papa bloch lakini ukaisia kitungu ba muthia withia kili ko kiukwa isu ita down mildio na isu cionde wimino na ndawe mwe inimwitwa Azocon ya kampuni wa Gromate Kenya Limited kile kana sio wa Azocon ye na was Azocon ukabula na la folia ya grow speed Azocon twasiti ni mils 10 na yengi ni mesi ona yuo no ka jamaa bonesi mu yana yani tu Azocon ni 10 ni mil 10 ato tabie kila kinga ini matese wewe ya mateo manakana packs ila siepo ndawa isitu sina packs isia kala kani ni ka 25 mils 50 mils 100 mils pena quarter pena nusu pena liter na hindi aimi kwa maana kuyoke mana ni mwezi nyene monenga na mutongi wa 20 liters mundu nyene ngosie uimi tawia to mutumia mundi enda wete sita yake anambiye ndi enda next week ni mutu aye grow speed folia malolwana wow mundu nina monengi lita 5 pando tasambo akona na kisio kiu nako ni grow speed ke nana akombea na hubangi wethia ni to tuku na modema pe ndo kiungo na tukilitsene tukite pa next na ndaba kwa wasi ati nezi ni twaita medudi onde na twaita mba tweke ya folia na sticker wasi hii na ati twabulania ila tuvikite kwa grow speed twebulani ti policy time card grow speed ino ingine tukwikia ino ingi use owayo uyongela ba unebula si yanu na ite react na si sawa tu kwa mbai kwa tunenge umetete leta tu mimele tu ila muno i common akamba maitu mabanda na thene wone mba muno na undu tona kuona kilo kine mba ko weka ni nose ndawe su ya Gromate kwanza mutita takiembe muti takiembe waisha matuni na malani ni wona abe na mu isu ni mba zita powder mildew na weba ni tulani tuitikana okoko kebe itatumie isu ni anthracnose ya mbi yeyu na weba ni katunda wethi yake na kalanga okay kakaembe kalembe indi kisunga kithana kautofauti kanini na kiembe niki kisunga bandu bakikwata ni anthracnose yikwata maembe muno kikwata waina moyeta wandungu yikisunga thina wa kisunga la munene actually ni ndungu na ndana na na mwingi ta back splitting kana kwatukanga kwa mithamba yikisunga ni kithana kamuitile tofauti mundu ndungu
ni bacterial mwezi mba ni fungal disease lakini ndongo ni bacterial citrus kanga kwa ndongo isungwane ziitawa na ndawa zitawa Pyracop. Okay. Pyracop ya kuma gromate na wina molecule ile imuni liquid copper nengi ni molecule itawa pyraclostrobin maji kwa meobima lakini ndawa zitawa Pyracop na yi maji ni Pyracop winu no ya wabuba ne buba waje mukwa moi imagine Pyracop ebuba waje mukwa moi 20 mils kwa 20 liters na ebula ni astika ya polysil no Pyracop ebula na yana ndawa nge ekastika ibulwa na mwemi yakwaje okay ne buba waje mukwa moi mundane kwako muno isungwane nundo wa ndongo na yeki ya yana yeki ya 20 na mino yikote yita ndala ngeze ndana zimeitele dani ndana de procedure ya kuita ndana ni chauke takibwana ndana zita wa gambosis kwa Kisungu na kasambuka la kaeta ndana keta wa Phytophthora na keka la muthangani la infestants T Phytophthora infestans Phytophthora species okay yani ndana zika la muthangani na kalikela mutini pala mote wa umewa yuli nika mote witu to ome asiata wa Kisungwa tuyenda au puruni mote witu ngwatema bayatu wa opening aya number 2 ngwa ya mududu haya wa bodo wakalima tutaomezia number 3 kila limona ako kitaomezia mote ila watu etundai pauwa kuaje tundai ukaisi ukakete anaweza pauwa kuaje tunda wana watu makalego isu tu opening na cha kana isungwa biseo bya yakinde cha kweke kiwona mbolea na yu aumea mazao bya si isungwa metha me umea sio muno lakini za imela na uzo bya machongete hivi enda ya kwa tandaka atuanga rumotene kiundi kita isuni ndana street yuko huko yitandana no awambe meti ya gundo kaumezi okay wa bruni meti ya guga na wa mina usaba kana kusea puba Pyracop mote uombe kwa hiyo aja Pyracop wekume mundane jemwe kwa mai patendana pendungu patendungu wakanosi yesindu hizo yes wa mina puba Pyracop wewe ndala ndidali ile kwa yasiane iwe na stress hakikisha ni wa puba na moja tawa biostimulant zitawa sea gold yani dhahabu woka ngane sea gold yes isuni biostimulant na ni stress manager ndio mama mtoto na stress yes stress kitu ukita stress ni chauka kana thoko nini stress nesa siona ka nesa na nani saila mwini wa mwa kwikata kwa paka la ita was taking wobe mama ukao ke wa mina kwa mato malelo mungu wa makwatanga isu ita was stress yeye mama yuo wala ilu ukosa sea gold ukabuba wana mato matamboka stress isu ni adala kana kamuti katinu kwa mwemi yako yanyini na zienda zia kwa bana na abandi wa 2013 na itea na ane ziatinie ukosa sea gold ukabuba wana abamwe zo bambe yako bandika tomato kwa India tomato kwa India itadandika mutuzu tambe ya kuyana nebo waza ila folia ya grow speed ukabuba okay alama tomaka umia yuko kindu kila kina stress kibuba wa sea gold okay kwangalanyo waunyai kamomea ga gunasarene you are transplant watu amo ndani wa bana bana ndogo na ikomete isuni stress na shock laida kwa mnyi nungu wa kwa mnyi wale wabuba sea gold bila wa mina utransplant kintu kuma kibuyo na watu amo ndani nuona tuzio gende ba kwa ndana kwa za ndana webuba Pyracop ibula nitia na sticker na Pyracop yedi mwa 20 sticker nini kwa policy yedi mwa 3 nails ubula ni obube wa mina itina amedana tatu kana 5 ateja sea gold no kana udi no mina stress yiba yes isu na indi kila cha pata pyo kumama mutu windana no wiki ya wakiwu no ndana ondula zika mudungo wa mutu ba katikati ila pipi ambata cia kiwu wenda ukaita mudungo zo notosya kiwu ketia kakwambata
Nilikana kiwuni cho kitha kikuite magnesium na magnesium yambata weka twa matone ni wetu ma muti uso bia chlorophyll ukethia ni one green ukethia yunu nukosa cheni chasua ukeze obisha liu kwa unana yaita muti wa gubaya katula muthungo kiwu kitiaka kwambata na magnesium yitiaka kwambatwa kwa umatu mamo sungwa waku maitweka yelo na yiwa athindukane ukuite eto ya yelo utiwa muti waku ukosie folia ukosie magnesium no inengwa folia kai yes mundu tu anduka na abetia mundu kwa kosija no ona kana matwazi mena yelo na azize ona magnesium ne kosekanie na abetia kila tana amana kana yelo yudu kangie ni kwetha magnesium yetio bika na uwi wa muti ba yakati kiwita mbatla ni mwite kwa uwa ile kukona pyracope what is sea gold no mamekiwa kana no ikianesa muti ula windana I was a unisate sungu we na sia na ndana ndana isu zida yene ke na medo zida yini kindu kile kikuma kile kibolgamu kana kithana kibu ka mufungani yes yu no wangula indana no ibaka ibaira ko utongelete kiwo lakini kumesia ububa ibaira ko bizemo kwa mwai aya ndana to yawe ta maundu atatu pangule ndana paka baira ko utongelete kiwo puba baira ko bizemo kwa mwai ati gold atisia ndukongele atisia itina amethera tukaneta atisia sea gold awingithia na muti wa kuwingithia na ndukesa kwita mutaalamu wa agronomist mondani usu kuciaisha miti atethina na thina labda mwoko sama masungwa kana mesa manesa na ni ukule nundu ana itu ni mabanda manana muno ila withi ya inana ni sawa ni se twe lakini bandi ka ibwana tekwenda kwai ni chauna ni kata aingiye uya waku ni ona ola munene we bani toke usoma akili yakwa ndu itino balangu enda utina haya tuko diende masinda none yue wona ila ye nana kana ila ya diende kana je sungwa uko to ukita uyu muti wa mbe kumya ila pe folia ila irubawa ilani no kana nenga ne boron boron itebezi ya ila ye kwika kindu kitwa transition isukume itwike tunda okay na ya calcium itself tenia itunda yinza with the balloon with the ya nyoki ubando ba upasuka yeka kwebubia ando ngine ya manase matunda ime upasuka na ya potassium ituma itunda yine ne ba na with the moyo okay ibe folia ime ya gromate ibula neti nutrient isusi itatu na yiitwa calcibora calcibora tuyasia calcibora kwa kufanya kazi bora yani calcibora from the word calcium wekwata calci bora folia isu gulaniti calcium boron na potassium okay yuko utu ya mwenyo ivindale ye la kana ndo kunewe ya mwingi wewe kuna boron usugumela itu iketunda uweze kuwati ya wose potassium ne bietunda uweze kuwati ya wose calcium wiki yetunda ikabasuke kana inana yirakwate kuetina ngoka kone uwezu mwingi no mambo folia oimu ya growth wa calci bora nezi ma 20 ml kwa 20 liters ukabube bindane ye la na katunda keka nini ibindane ye la na katunda keka nini no kana laji ila simetwe itwike tunda so iyo gandu ase ila ecosate element iba calcium ko isu ela munyo ya ati yote ni kwa ni timba ainengi meya wane kiwu na nienda kuelezea niki kiwu kiweta ni agwa na kwa kwetunda baambe ibe baba ilio ba moto wago ndo kwiki ya kiwu neza calcium ite dissolve ya mitoke kwa hiyo mtu ute ya calcium ya kutosha wapaji na wewe ba calcium ni mbinge ite kwikela ita nutrient leaching ithambye muthangozu ite nutrients ko ya ndo withie mwa utipikia ila calcium ingine yakosekana mutini nipo nyungu nenga calcium ya ukonela ba ulo matone cha lazima yu muti uzuko ya calcium bora cha lazima
niwene ila wangithia kana ila kwimbua pe mindono imwe ko ti imwe tuma itunde suye kati Hapana. Okay, ni calcium. Ni kukosa calcium. Aya. Ituma inana ya waba itina ne tikitiki na kana matunda kubasoka. Nuona ju? Yes. Isuni ya ithaje thinozo. Ko calcibera ni folia uko na ilani na katunda ke kanini. Okay. No kana ju tunda yiza kuzigina na wanga. We kuna folia ya kele. Ni au ai mingi mataja okay nawo. Okay nawo ina msoma kuli okay nawo ni mwa. Mambia folia usu kwetwa okay nawo. Meta muka okay nawo. Yani okay nawo folia. Isuni ya ju tunda ya nene banga. Isuni ya uko na tunda no kana withie na moyo. Yes. Na ni nene ya nene mpaka yafika stage ya mwisho. Okay. Ya development. Na withie. Ndizika na ya kalamba. Kalamba na nzio. Masungu ama kalamba na nzio menguma muno. Nawe tanzio na lilikana nduka yetawa Eden Agrovet ba ya nzio. Ina ndawa sio ndesi agromate. Mpaka okenayo na kasi bora. Sieba. Matunda ma kalamba medana kala attractive kana medha maideneza ubitete ngode hapa je yani pix. Mundu niko na okenayo kundi na kia yolo matunda suke vya menela letawa desirable yield characteristics. Yes. Oke ya maideneza ni matende u na langine musio na wasama na musamo. By the way, wendo manakana sunga je moyo kana ni kunetwa okenayo weka ola hizi. Oso twana twele kana twa primary. Kila kamwe kanenge. Na madina usule ndoka mema suwe mundu aje kamusanya. Mema umu. Nona le ni na makuma ndu. Yuni kono okenayo. Ni kono okenayo. Okay. Nulu wethi aje moyo biu. Na zubuzu wethi ata weko meloloke umana. Ndu weka. Okay. Wethi na masukali. Haya. Peke ndo kwenda kuongela. Peke ndo kimwe ngwenda kueta. Na namba kulwa. Nigwandi enda kwamba unengane namba yako ya simu. No kana withie mwemi. No mungu ni ya simu. Na twandu na ma officers Kenya yonde. Tuna ma officers Kenya yonde. No kwithia. Wangu ni ya simu kambia nienda mundu la wivana. Nienda mundu la makuweni, nienda mundu la ikitui. Nienda mundu la masaku. Nienda mundu la Wilobi, nenda mundu wa Mombasa, nenda mundu wa Western, ukangonia. Tunenge namba zutu ekekesebe ni wesethia kila mundu no miene. Namba yakwa ya simu, nyenenga namba yakwa ya ofisi. Nikenda wesethia mundu akona anytime no kwitha tonyonena naku. Namba isu yakwa na no saa utuku na muthenya na nzungi ya message utuku na muthenya. Ni 0708 821 926. Namba hizi WhatsApp. Namba hizi unatuma message. Na wata mwoke yai we mondane na nolia ne lwa na credit. Flash. What's 0708 yes 82 yes 19 yes 26. Correct. Aya, laisi bangilise bwese ya namba hizi ni alika kesebeni. Nina tumia suito eta Jose Graphics na ende wesethia namba hizi ni alika kesebeni. Wesethia kila wika no kukopi. Kukopi waba unikenda wesethia. Akona anytime ni kuoswa. Saa ile toswa. Saa yumbe ne banu ngombe ne. But walo naumalo utuaniania kana tume SMS yedano kwanda unique and umawise dano to no soma kana WhatsApp nikawise dano to no soma ande mosese na ndesu tukwike keseveni kangu some wengi ni osakalamu kana simuni ni 0708 82 19 na 26 kana noti muonza noti na ile imwekenda miongweli na thandatu kana ile thandatu niyo namba ya mutaalamu eto Jeremiah Kawai na ende niwa kutethesia kusungia makulio onthe na tuisonganika nda usetha musese na atuwetina Jeremiah mundu ukuliti ati ndawa ya malama maembe nijiva ni Fred Munyalo wa Kitui County. Ndawa ya malama maembe thithaje ilio nundu akulia ndawa ndana weta ya mbaa kana ya mdudu kana folia
ndawa ya mba malani mama embe ni Azocon fula na mududu inaitwa time cab fula nya na folia uzuwe lani ukutwa calcibora na ndio la stika policy maundu azuwe ya wamina inde ba ka ndenda akueleza ndana amina nundu ninizia imya ingi alama zumbo wane ndandune kasoli na thrips yes kauni nda kule bedhike salama kama kalsole matoni mimi se kasoli kau ya kazumu ama na hiyo tithi ya kasoli ka saila ke uka kwa kuna nda woto makona ukede ano amina na nzoke mondane nonda masungwane masungwane menda auso bya nzoke mono nibenda wala ya mududu ulau usu kasoli kau kala keta kila kika thrips ila trip max zitawa ndawa zitwa spirometer ithimwa 5 mils na ndawa zu mama ikutwa spirometer itikuwa nzuki kisemba ndukani ona ndani ba masako udi maga midi udi lokenya udi belea udi FSI kana eni ana agrovet masako makuweni kitui ilobi na Dr. Mombasa Kilifi ona ku yamatu nduga yetawa plan anandi yemana lozini na wezi agonezi ezondole la kaunda ba na mwana kuma mutumia ndo yake ina nebi yayi mundu ayi ni nimende yeni ndawa sia growmate kwa metuki mundu akwitha sidimwa kanini na ni available na packs sionde ngo imagine tena ne kwa Pyracop pe mwe tu ni kwenda kataloka obako muti umwe kwa upenda kataloka 50 mils ka Pyracop ka uki obako ndanani wayiba omuti ne zumu ora ndo ke mwe ati wendo kataloka obako no ni welita kuna hivi tusieti mwe kula kunini bala kunene leona kwa mfaza spirometer ni ndawa ya ndasyo ndandune ilesi tawa flat mites na kasoli kana leaf minor na thrips spirometer ezune ndawa yikupa spirometer ya ukuna ya usuna elesia na yu mtaalamu pe concern mwaitha na mikanai nendo nyo kuna ndawa na ogese ya na tiuke za sikuma sia kwa kana manana makwa ni tono ndwa na rabenda weti ya lete matukuma bitie safety ya ndawa ino sia mina safety ya ndawa isito nimethana mwanza nimethana mwanza na ni aimio twithe ina kindu kita wa ethics yale withie mwene nutwatha kwi supervise ndukakone ndawa inana umundi na wende na ukuna ndawu wende na ukunia mbuloga simu yale ukuna ndawa yakwa jena we mbuloge yawe ho ai mama na zu kuna ndawa no ya jamethi utewa Mombasa ni baza we ndwibika aya kangu tabie siana za guzie the trip Mombasa na siwe yakachombare be kazi ni wakwe kala Mombasa na kazi ni wakwe kala abo ndukeke kini kwitha ati waze ni mabana ni dio tabasa ku wasa ni kusiana si the trip sia school siana innocent si dio ya sumu kweu methana mwanza yathela ni wetwa na kuketha chao kuketha liwa na either safe pure na either safe pure nundu by the way ipe kindu kingine ndazo tabia muhimi mutabi carrier material ya ndawa hii sia gromate ni ini break na metuki hii uniqueness ya ndawa hii ni kwa the carrier material kana ndawela kana material ile package yetu kuwa usumu ndene ni material ni break na metuki no kana wewe EPH ni methana mwanza ka enda ndawa ni methana mwanza ni methana mwanza wewe dina methana no katwa lab wewe asumuba wewe asumu etu ndani kana mbokani tumethana mwanza gromate nikindu cha maana muno ende musesia ni kampuni wa gromate ni waso bete ndawa sio ndila u need ndeni wa wemi waku namba ya mtaalamu ikione kwaku ende wako na watu SMS walika WhatsApp no kwethia
utono songe kama kule makuonde na ndi oyue kiseveni kadhano ndo mukune kito mutume SMS kana WhatsApp kana namba wose wikale ukwete wikale nayo nikenda umakiseveni yo umukunie simu nukwila yo sana nukwila isonge makuli onde na ndi kwizila mutandoni witu kana namba utumani mukubili sacho kenda mu 5 ninkwila ngisoma mautumani maku kedwe ne kule kwenda kulya na ndi mutaalamu peke ndio nambe otwelese kuacha ke maana hii ndio utunenge success story ya maundu la wonete utethio la wetetwe ni ndawa cia Gromet tuzo namba udibawe niona message bane mbinge na be wako ndiye mwe nona ndaleo umesongea akuja yo emali na solotani ndawa isi ya Gromet si kwatikana ba tutabi enda kima agrovet emali kana solotani kana odima kamidi emali kana bidi agrovet emali Baraka agrovet emali kana Elimu agrovet emali Galili agrovet emali onenge yita wa muone tosi la wa muone yita wa muone agrovet enda witi ndawa cia Gromet ndukani isu cia emali no kana withi ni twatethania na watu nenga masako kitui makueni kundo specific tuto na wewe makueni ni wote enda Makongo agrovet enda Grace agrovet enda Sandra agrovet enda Makamidi agrovet enda Lokenya agrovet Likata Zama agrovet isu tu agrovet ya wote na Green Farm na leta wa Kiukuni ya wote enda woze ndawa isu agrovet ni isu cia wote cia Gromet wa bika ba unzweni ndawa cia Gromet wikwata nduke kwetwa Josama agrovet Lishana agrovet Eden agrovet nengi mwana wangu ndukezi ya nene ya zito ya ngoka mbecha ni farm na itore kana weta wata kuba farm na itore kana ni farm notre zito zino yomu kuka tonzweni na viki bezi maybe anduka ita kibezi farmers agrovet maybe anduka ita wa county super agrovet county agrovet maybe anduka ita wa Sandra agrovet maybe anduka ita wa Elimu agrovet na maybe anduka ita wa mazao paruki bezi na wathi kuya kuitwa Kambo ulikanduka ni kuitwa Pau Jubilee agrovet ulike Kima ulike wakulima agrovet ulike Shama agrovet ndawai wizie bia bau wa mbatanga Makindu wewe nduka ita wakilimo agrovet ina na wasi Gromet udi nduka kuitwa Excel agrovet ina na wasi Gromet udi ndawe kuitwa Kima nduka kuitwa Kima agrovet ingi ena branch bau Makindu ni uzize ndawa cia Gromet na wa mbatanga Kiboko wewe nduka ita wa Elimu agrovet wewe nduka Sandra agrovet zina ndawa cia Gromet wa mbatanga Masimba pau Masimba katete wa mali na Kiboko ba soko ita wa Masimba wewe Wayside agrovet mwana ndawa cia Gromet wewe ngita advancing agrovet no konenga dawa hii cia Gromet na waandikila kwa biutene pe mutumia mwana no nanza anezi we ambiye yandatu tondo ya stock yete yambote sanga na wholesale mundu ka kisembete muno itawa join agrovet utene ena ndawa cionde actually mwana nzuno na zindie zawadi nzuno kwa join agrovet mundu astock yete ndawa cionde cia Gromet cionde ile ya ndawa cionde cia Gromet join agrovet nacio okay na mimi waambe kustoka ndawa cia Gromet makoweni mundu wa trust nuko nozune na nenda kitali nenda kitali kwa mundu wizi molecules na chao ni wizi ndawa siwe pakuma so join agrovet utene nacio na yana branch join agrovet hizi kikumene join agrovet ni Masumba zune nduka itatu na nduka hizo sio ndezi na ndawa cia Gromet wa vuta ndabeta wabatiliko wewe nduka ita watazama wewe nduka ita wafanaka na wewe nduka ita wakulima mema unenge ndawa cia Gromet no kana wasonga woka kalamba wewe nduka ngezi itawa utafiti na no wewe nduka ita modern agrovet na tazama agrovet na wagila ndio kujiwa kala ita wa ni Upendo wewe nduka ita Meritini agrovet na woka bandu beta wa yukalamba not nzio wasonga nzio wewe Eden agrovet na gezunonge uzindie Kikombe mundu musoke yendawa cionde cia Gromet cionde na packs cionde
cia gromate ende na aggravate nzio eh no kana next ba ine thia ngita tazama ena branch ngiba na branch wa tazama na kena ndawa cia chao cia gromate na thowa wacio ni musio no keke sabu ila itawa cost per pump withia ni cianie mubuko wa mwemi na sina packs cionde kapaki kalaka 50 mils 100 sea gold ikimikuta spirometer kwanza zira okay nayo nene bata na monopio nondo neze kia moya matundani okay nayo ni folia ya 20 mils kwa 20 liters nondo wako kia moya matundani na kumanene bia na kutuma matunda maile nesa mena shape ila yago ningi ko ibanji niwe ukezona ngo bata na tile kiukamba wene ketekela kana kiukamba kilie watermelon uketekela no ngiba we tunda zina shape ila yayo ila desirable yield characteristics ni kwacha makuwa tatu ngania pa masako FSI yebo maka mibi belea na nduka ile ingesionde kitui kidima ni aggravate na wazio nazio okay na snow aggravate na wewe nazio na nduka yoyote ile wa Mombasa Costivam care wapi wa mwenye tuvumiliane wapi kama masi pioneer aggravate ena ndawa kwa ndawa uyosa mahali popote ulipo ndio ndio hivi na muno ya hii ndawa iswe hai yale leo yobisita wina ivasha ngala tiogu umalo bugomeoko uzuibu uye mondo uswe kwa lele ndawa ni agromate ni usoma mjana mondo umeone kwa kawaii na mimi kana bali ni Facebook ndio Jeremia kawaii na TikTok paulo ni zako alianja mondo waona kecha like no follow na namba yako ya simu dhao kwa Facebook na TikTok Jeremia kawaii Jeremia kawaii ndio yetu na maneno ni throughout na tha mundu ndeko lo baloto na kosa no ukone akokulia ni bandu fulani banda wanda na kosa ba correct nguni simu sasa onde utuko na morena metha makoko na matune betu ni leo kama njoza simu ine nayo ukethabe mundu kwenda vingwa aggravate kana vingwa aggravate yo kwenda ku stock ndawa cia gromate bora wina walwa mombe no kana ndu kwasumbwana na kanzo na serikali wa mutiuko ndawa cia gromate ni tu ku connect yo kaikwata kono wao kuni simu muka ba no ni simu to kawangethia nga supply okay na moi ni mwithana agronomist kana atalama wimi mathiuka hao mainena na nthi matono mamoni sendu sike bathukanio twithana agronomist wa kila county kila county ya agronomist pe mundu wa Masako pe mundu wa Ilobi pe mundu wa Makueni pe mundu wa Kitui na lono titona nanga namba sio kwao yuno mundu wa Masaka na ndio sino nanga wangu nia ambe wezi ni Masako kando ni namba ya mundu wa Masako ngaone ni Makueni ni nda mundu wa Makueni na kwa nikala onde mbete ni dani ndio ngabana tata utiwa nyai ndio Ilobi kandu wa Mombasa kandu wa Malindi kwa huyu waongo ni akaambia ni Masako ni nda usio wa muona ngakuya ndio yake ni indicator ni geta kwako na oka kwa manena mundu mutanu taku mundu changamukite okumonye kila kindu chombe ekango zabie ni ya mwezo na dhatie ila na asome thisi aimi na mathe jama to laivela na dia oni wewe mwana tu wewe na wo na the gisi aimi ma to laivela na kusoma ubo wa wemi ndawa cia gromate nike natumine kwa tunengela success story mundu ala wonete mayikika utethio la mwetete ukesethia andu ni makwata leu andu ni makwata mbesa misijini mitanu ciana ni ciuthi skulu ukesethia uchani wa thala nundu wa ndawa cia gromate ni na mwini itina tu zaika story nake ina nenda nake ni kuonye mwimi twambiie nake biashara wa wimi na ekomwe twathie kaile athie kaitatu na aemeo kwa kaitatu na no mekia no sio kupatia faida akasomethia ciana akaithia muci wake na akekio suti na wajuma endete kanisa ni muona ona tainzao
Wow. na kakalio katithu kata uma hata ukunio ni ndo mwathogiano nurwe mwiga kwa hiyo tuweza either tuinena na wase ngali uimine mbesa clean kwanza ukaina wengi akoza kaloni aitumia collateral ya kave kakauta ito didi akave kakuka kaitatu akamba ukarizi akanenga leta ito akanewa tuveza akaambia ima oatiba nokeza kuona improve pisa sio ndani nacio kuma bayambe hiyo zero ondu to grow it wewe no kwa kweli ki ni kindu kitwameka kwa kila mwimi ndu ndia na gwe kindu chambe no mani kumana undu to na kuika uyambili lapa wewe na umani uyambili lapa kindu cha keli ukekiu kuma uji ni wetu nene ya space kana land tunene ya capital labor market kwa ni laini kadhaa alani twana kwachekana nimekite nesa kilimoni makana ti lazima ukaandikwa wea wa musala kuima kuweni biashara musio munapyo utona ukutethia na ni mbesa mbei na ni mbesa itaunenga stress na pressure nendo wimite kindu ta kitungu na soko kitungu cha tukani cha uketha webya soko ye muthugu kitungu to kiyosto ona moyo umwe soko kasewa ukeza utela wala kilo kibikie silingi wa 80 okay ukebya dynamics isu sio ndawe nasio na no wamba maundu ukitethia baya mundani maundu mako maseuka nikana tumine tunenge contact cia kundu mundu twana kukwatia na pia mitandao yaku yamekumukanilie kula mundu twana kuthika follow nikaenda kona mafunzo ala unengani na namba ya simu naza ni 0708 821 926 kana noti muonza noti nana ile emwe kenda ile thandatu isu ni namba ya simu nesu itilika mbesa ni ofisine haya pale Facebook nitawa Jeremia Kawai utaona dhubu kebere Jeremia Mbinge ni Jeremia Kawai laje ikiitwa blue tick ni verified wow okay ni Jeremia Kawai laje na blue tick na followers over 37,000 kwa hiyo kadhiwe ya Jeremia ngebwambie kukunesinga okay nezu haya TikTok nayo na Jeremia Kawai na ndiba ndasonga ikulyo kwa comment section kana kwa inbox kana message kana WhatsApp kana ukangone ya simu nita Jeremia wa Kawai kuma Gromate Kenya Limited niungamie Nairobi Coast Region thank you so much Kawai na kwa nyine nasoma na muumini wasoma mwithikisia wonde ni wasoma na ende ni mamanyakana athiku ya agrovet yote ekule ndawa cia Gromate kana ikoni ya Kawai na mbela yesimoni musesia ne mugano ndo sesia kilunguki muthanyane wa umumbe kilunguki mwanya kila kireto kwaku nondu wosio wa kampuni wa ndawa wa Gromate Kenya Limited nyeneta wa Steven Mwema ni Mutongo TV ngwatu ya mukamba twitha nengi kondane kwa mwe